digital payment. Kaneka du dashin Kendra Shillong bat ngi pediang sengau bhai phi syakatuk kubor mata jan mit shwaban pash ki kubor ki babnya ngenya pet shwai ki mat bakong san Wanra ka sarkar ya ka an Public Examinations Prevention of Unfair Means Bill 2000 hador bar Lok Sabha Penkup buram Menteri Rangba ke Jenla yakin nong yelek kai ki bakur jingjob haka limpung Meghalaya Games bad haka Khelo India Youth Games 2000 Pusau. Play unong ai but ya Menteri Rangba uba Hamletson Dolling ya ka yeng skol bathamai haka shnong pom kanil. Yo pediang Shankar Mahadevan bat Sakir Hussain ya ka khusnam Best Global Music Album haka Grammy Awards nakabenta ka top jingwai this moment. Bat haka jingile kai cricket penlim ka India ya ka England da shispa hanriu run haka jingile kai ya ka test ka baar habisa khapatnam. Kikubor ki babnya ka sarkar pedeng ne ka sngi kala wanra ya ka an Public Examinations Prevention of Unfair Means Bill 2000 hador bar Lok Sabha kane ka an kathmu ban khanglat ya ki kam le thok haki exam kam Menteri khana katanat personal Dr Jitendra Singh ula wanra ya kane ka an la wanra ru ya ka an Jammu and Kashmir Local Bodies Laws Amendment Bill 2000 hador bar Lok Sabha Kaneka an kathmu ban penthama ya ka an Jammu and Kashmir Panchayati Raj Act 2000 khandai spa prapu khandai ka Jammu and Kashmir Municipal Act 2000 bat ka Jammu and Kashmir Municipal Corporation Act 2000 Menteri khana katanat ki kampo yeng Nityanan Rai ulawan ra ya kane hador bar Lok Sabha Menteri Rangba ke Jilla Konrad ke Sangmah ne ke sngi ula penkup buram ya ki nong yelek kai ki blakur jingjob haka 5th Meghalaya Games 2000 bat kumjo ya ka kinhon ki rang yelek kai ke blakur ya ka nam ladu haka Khelo India Youth Games 2000 haka jingelang ke blalong ha usosotham auditorium Shillong haka de sngi la ya don lang ka menteri katanat ka kot ke khia I Dr Ampreen Lingdo bat Menteri Katanat Sports and Youth Affairs uba Shakliar Wajri. Haba ay jingkren haga di kasngi Menteri Rangba ula ay kublay. Ya kinong yelek kai kibla la ban penpaw ya ka jingtibit bat ban wanra burom ya ka jella. Ula kublay ru ya ka kinhon ki rang yelek kai football kabalong ka jing sarong ya ka jella hi barok kaway bat binrap ru da ka baong. Baki long ki la du bat kani ka peni ya ka jingdon ka jella ya ki sap yelek kai bakirpang. Responsible role to play. Today you might think that you just won a medal, but it's not about just the medal or the award that you will get. It is about the recognition that you're getting today in the state. It's about how your colleagues, your friends, other youth of the state today are looking up to you. Hence, I would request all of you that be that responsible person. Guide other youths. Tell them your story of how you have done and achieved what you have achieved. Mereka ikut sarkar tu ay kalong sisa ngarap ingin nama apa. Nak ni kakas ay nyila ban long ban kit pikir yang dia kai ban biang kabam yang lagi nama kabam kali ban motor no nyila ban pun di jingluk jinsep ini kira yang kai. Ka jingwat benia ya uba Marshall Marwen ubala suba baula sha tap ha unyut ha Martin ka badan ha mauyong kadang yai beteng hadu ka janmiet jongkala sngi ublei
Uba marwen ubalaja na do ka laiterik mata ubanay, hadin ba unyut balalong kum ulum ulatua hakapor ba udang tam yaki tiarjot hakate gajaka. Kinong wat benya kila pendon kam da kikinja tiar ban lap ya uba marwen. Katanat Civil Defense and Home Guards kalaong baka State Disaster Response Force kala shimkhia na do kasngi ublay ban wat ya utay urang ba ubalaja ngay hakate gajaka. Kakinhon jong ka SDRF balalam khmat da ubi sakar second in command kala penlong ka jingwat benya hakate gajaka ha Martin ringkat kinong tre ka Shillong Municipal Board. UPRO ka Divisional Commandant ka Home Guards Shillong jong katanat Civil Defense but Home Guards Meghalaya uba Paul H. Shilla ula penpaw basyen on sala ban lap ya utay urang ba ubalaja. Berabat banyak kali, berlebar kali lagi awan kain seperti akan sa awat akan kasua kain keliban ya awat satu awat satu yang yo irung satu bila tiang lale kalau mana ilah selap akan dadiam akan kain dan nyalap silik balik patwahe. Unong ay but jong umintri rang ba ka jela iba Hamletson Dotling negasngi ila play ya ka ying school jong ka Government Lower Primary School hakasnong pom kaniu hakabala ya don lang ki officer jong katanat puli puthi bat ki dekot ka Executive Committee jong ka tikasnong ya ka dika school laseng nadu usnem shi hajar khandai spa anriu pusan henry hadu san puprasnem lala banyo ya ka ying school ka papaka. Urang ba snong jong ka snong iba Kibar Singh Kharkongor bat ka headmistress jong ka school ikong Lucy Doras Imli kila penpaw ka jing snokmen ba ka school kalayo ya ka ying school ka bapaka. School song ni ikut jam school demi ni school kita Islam pan sandur ya ka akor ka borom ka lombrem breu bat ya ka jenang ka jing star ikut jam stang alai sem lahir mereka pareng apa nang ka tien dia banang ya tien am dai bos ni pari ka pabha mereka jenang ka jing ter tem ka tu di kita school ya trestom mereka nangkai sampai ke jing ya mungkin kita bu trestom tak jompi hiru trestom pengoi kini kai frang ba pengoi jadi tak jompi lagi kena ke belakang borong nek kini ke payeng nek di belah lasan lasan sama ke jemen tu tolong nam tu jompi. Kaseng Voice of the People Party VPP Shen kan sa syakot ha umintri rang ba ka jela u Conrad ke sangma nakabenta banya merjingmut lang hakabiaday ba ka jing sha weng ki officer jong ka Meghalaya lokayukta. U President kaseng VPP iba Arden Miller Basayomot ilayat ho baki dangyay up ya kapor namar nakaliang ka menteri katanat an i Dr. Amprin Lingdo ila kular ban bu ya kapor ban penyakendo yaki bat umintri rang ba. Dangsyen nakaliang umintri rang ba ula ong ban nakaliang ka sorkar kakwa banya merjingmut lang halor kamat jong ka Meghalaya lokayukta balap diang sngaubhaya baro banya kendo ya u hakano kudu kapor. Kamhaswa ka VPP kala wengno ya kajing yakhi bandawa nakabenta ban thongbiang yaki officer kiblasha wengno nakalokayukta hadian baka sorkar kala kular banya merjingmut lang barkaseng halor kani kamat. Ripetnya ka an kala keren bahkan sa penbet ya kata kesni ringkat ucim sa bakin khot ini apa ya kata kor ka bakin khot hi ka kampadon banunu baju pitim nakaliang ka sorkar. Umintri rang ba do kari Narendra Modi ula ai khublei yaki nongtem bapaw nam kari u Ustad Zakir Hussain, Rakesh Chaurasia, Shankar Mahadevan, Selva Ganesh V bat u Ganesh Raja Gopalan halor kajing job jongki ya ka Grammy Awards nakabenta ka Best Global Music. Kajing etem lang hapdeng ki nongtem bapaw nam ka India u Shankar Mahadevan bat Zakir Hussain kilayo ya ka khusnam mata kasngi. Kilayo ra ka khusnam Best Global Music nakabenta ka top jingruai jongki ka This Moment. Hakajo kapor Zakir Hussain ulayo khurru ya ka khusnam Best Global Music Performance nakabenta ka jingno Sinyang Jong-u ya ka Pashto ringkat bat ka Bella Fleck baru Edgar Mayer ka bapin ilang ya Rakesh Chaurasia. Lapen long ya ka Grammy Award ka ban Rio Pun Rio ha Crypto.com Arena ha Los Angeles menta kasngi. Usimbot Menteri Rang Bado ka Fiji Biman Prasad
Ulapoi hanong ba Delhi hinen kamit nakabenta ka jingwan jingo ka bashi tayaw ka jong u ya kari India. Haga jingwan poi ka jong u hakati ka nong ba lapdiang sngob ha ya u da ka Joint Secretary Indo-Pacific katanat External Affairs ka Paramita Tripathi. Uni sembut Menteri Rang Ba du ka Fiji, ulalong unong yalam ubaningkong na Barri, banwan jingo ya ka Ayodhya, hadien ka Pran Pratishtha. Kani ka jingwan jingo jong uwi ka India kan long na du saw hadu sipo tarik mata ubanay, bat unlet pai pat haka kadway tarik mata ubanay. Unya kendu ya Menteri Katanat External Affairs and Education Uraj Kumar Ranjan Singh mentakas ngi ringkat ka jingalang bat Menteri Katanat External Affairs u Dr. S.J. Shankar. Kham haswa uprasad ulawan si India ha urempang jong usnem balala. Kari Amerika katmu ban thombor yaki leno bakirshan da ka Iran ha Middle East u National Security Advisor ka White House ulaong yakane mensngi ublay hadien baladep thombor yaka seng ban Tehran ha Iraq Syria bat Yemen ha kiniki arsngi baladep. Kari Amerika, kari Iraq kilat her bom persya yaki live hundriotri ki Houthi ha Yemen, shisngi hadien baki shipay Amerika kilat thombor yaki kinhon bakirshan ka Tehran ha Iraq bat Syria, ban pinpay kilyang halor ka jing thombor yaki shipay kari Amerika ha Jordan. Ka Indian Social Science Congress ka basaw punyaw kelas dang nakasngi haka school ba University of Science and Technology Meghalaya da ka jingi shimbenta jong palat ars pa ngut ki khna pule kani ka school ba bat college na kalengkari kani ka jingi lang ba sansngi la penlong da ka Indian Social Science Academy bat la padiang da ka USTM ya ka jingi lang baningkong la longkong san do scientist bapaw nam u Dr. Vinod K. Gore u badai u Secretary Barim Katanat Mining and Earth Sciences jong ka Sarkar India. Haka cricket ka England kelala bantit tang arspa khandai puar run bat hap lut ki wicket haka inning ka baar jong ka sngi ka basaw ka bla penlong ya ka India ban job da shi spa riu run bat ban penyakha da mar shi sien job haka jingile kai test ka baar hadien balatit shi spa khandai pusaw run na ka bantan riu wicket ka England kala sha penhap barok ki wicket ki basa haki riu khandai point r over. Mentapat nginyapet ya gejinglong jingman kasumineng ha shilong. Ka jing shit kalong khat ar point nyaw degree Celsius, bat ka jing kriat kalong saw point san degree Celsius. Ka jing sngem ka haw kalong nyaw pun riyo na kashis pa men step, bat nyaw pun nyaw na kashis pa janmiet. Kalaban don ka jing hap slap ka bamalumala hakikat to kaniki jaka. Shwaban poy siya kapakut jang katup kubor nginyapet biyang sashisien yakimat bakong san. Wanra ka Sarkari kaan Public Examinations Prevention of Unfair Means Bill 2008 hadorbar Lok Sabha. Penkop burom Menteri Rang Ba ka Jela yakinong ilekay ki bakur jingjob haka Limpung Meghalaya Games bat haka Khelo India Youth Games 2008. Ai but ya Menteri Rang Ba uba Hamletson Dotling ya ka yin school batamai haka shnong pom kanil. Yo padiang Ushankar Mahadevan berusakir Hussein ya ka kusnam Best Global Music Album haka Grammy Awards nakabenta ka tup jingwai this moment. Bar haka jingile kai cricket penlian ka India ya ke England da shi spa riu run haka jingile kai ka test ka baar ha bisa khapat na. Te parlok ka tumila poy shaka bakut jong ka tup kubor jungi meta ka janmit hadu benia syambiang bat pila syai ka sngi kublai pi baro.